Bahaye ikaze mwese bakunzi ba Mutangana TV show, mwese murabasuje kandi bahaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Inshuti zacu ziri hirya no hino, haba mu gihugu cy'u Rwanda haba hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese ndabasuje kandi bahaye ikaze. Imana ibahe umugisha. Kandi tugarutse muri uyu munsi tugiye kubaha amakuru agezweho kandi aba yizewe nk'uko bisanzwe. Uyu munsi ngiye kubaganirira ku mateka ya Rayon Sport kuva yabaho kugeza ubu ngubu. Ndababwira ibiki rero? Ndababwira uko yabayeho, ndababwira ibikombe yatwaye haba mu gihugu ndetse no hanze yacyo, ndababwira uko yagiye yitwara mu mikino nyafurika yagiye yitabira, ndababwira abakinnyi bayikinyemo bagiye bakomeye, ndababwira abatoza bose bayitoje uko ari 22 ndetse harimo abatoza b'abanyarwanda batandatu. Ariko muri uyu munsi ndi bwibande cyane muri sezo y'igihumbi 1993 kugera 94 aribwo yabashije gusezerera Al Hilal ishaka kujya mu cyiciro cya gatatu cyangwa se mu cyiciro gikurikira amatsinda, ariko bikaza kwicwa nuko hahise haba amarorerwa mu gihugu. Rayon Sport ni ikipe yo mu Rwanda yashinzwe mu 1968 ishingirwa i Nyanza. Ikaba ari ikipe ikina icyiciro cya mbere cya shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo yari imaze icyo gihe cyose yashingiwe i Nyanza, yamazeyo imyaka 18 ubona kuza kuba mu mujyi wa Kigali. Ubwo yavaga i Nyanza yavuyeyo irazamuka iza kuba i Kigali mu mwaka w'1986. Mu mwaka w'2012 yaje gusubira i Nyanza mu karere ka Nyanza ku bwumvikane yagiranye n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza. Ubwo hari hashize imyaka 26 yibera mu murwa mukuru w'igihugu ari wo Kigali. Muri uwo mwaka nibwo yihuje n'ikipe ya Nyanza yari yamanutse mu cyiciro cya kabiri muri sezo ya 2011-2012. Igikundiro yamazeyo amezi make ibona kugomeza kuba mu karere ka Nyanza bitazayorohera, ihitamo kongera kwigarukira i Kigali. Ikipe ya Murera nta stade yayo igira, kimwe n'izindi kipe nyinshi zikina shampiyona y'u Rwanda. Ikipe ifite stade yayo ubu ngubu ni APR FC yonyine ifite stade hariya i Shyorongi. Rayon Sport yajyaga ikinira imikino yayo kuri stade Amahoro ndetse no kuri stade regional ya Kigali Nyamirambo, ubu yabaye Kigali Pele. Ikipe ya Rayon Sport mu makuru nagiye nsomaho yose ndi gushakisha amateka yayo, mu binyamakuru byose bavuga ko ariyo kipe ya mbere ikunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari n'ikipe y'abaturage. Bivuga ko yihariye 75% by'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport kandi ikaba ifite ibikombe 9 bya shampiyona, ibikombe 10 by'igikombe cy'amahoro, ibikombe 2 bya Super Coupe, ibikombe 3 by'igikombe cy'intwari, igikombe 1 cya Memorial Frepo ndetse n'igikombe 1 cya mumbabarire gato ndetse n'igikombe cya Memorial Frepo. Ubwo byose hamwe imbere mu gihugu ifite ibikombe 27 hatabariwemo icya Aranite yatwaye ejo bundi, kuko cyo ntabwo kibarwa mu marushanwa azwi ku rwego mpuzamahanga. Ikipe ya Rayon Sport ifite igikombe kimwe gusa cya Sekafa yatwaye mu 1998. Ibyo bikombe byose ngiye kubabwira imyaka yagiye ibitwara. Duhereye kuri shampiyona ya mbere, igikombe cya shampiyona cya mbere yagitwaye mu 1975, mu 1981 itwara icya kabiri, mu 1997 itwara icya gatatu, mu 1998 itwara icya kane, mu 2002 itwara icya gatanu, 2004 itwara icya gatandatu, 2013 itwara icya karindwi, 2017 itwara icya munani ndetse na 2019 itwara icya 9 ari nacyo iheruka.
Twagiye mu bikombe by'amahoro. Igikombe cy'amahoro cya mbere yagitwaye mu 1976, icya kabiri gitwara mu 1979, icya gatatu gitwara mu 1982, icya kane igitwara mu 1989, icya gatanu igitwara mu 1993, icya gatandatu igitwara mu 1995, icya karindwi igitwara mu 1998, icya munani muri 2005, icya cyenda muri 2016 ndetse n'icya cumi muri 2023. Ibya Super Coupe yatwaye igikombe cya Super Coupe cya mbere muri 2017, icya kabiri gitwara muri 2023. Ubwo Rayon Sport ifite ibikombe 28 mu mateka yayo mu marushanwa azwi. Dore rero uko yagiye yitabira imikino nyafurika ndetse n'umusaruro yagiye ikurayo. Rayon Sport niyo kipe ya mbere yasohokeye igihugu cy'u Rwanda muri CAF Champions League. Mbibutse ko mu myaka yashize kugera 2002 hari hariho amarushanwa ane yategurwaga na CAF. Hari hariho iyitwa CAF Champions League, ubiracyariho. Hari CAF Confederation Cup, ubiracyariho. Hari n'andi marushanwa abiri yavuyeho mu mwaka wa 2002 ariyo CAF Cup ndetse na CAF Cup Winners Cup. Twagiye rero muri CAF Champions League mu 1982 nibwo Rayon Sport yasohokeye igihugu cy'u Rwanda bwa mbere muri CAF Champions League, iviramo mu ijonjora ry'ibanze cyangwa se icyo bita preliminary round. Mu 1998 yasubiyeyo iviramo mu ijonjora rya mbere first round. Mu 1999 yaviriyemo mu ijonjora rya kabiri. Mu 2001 iviramo mu ijonjora ry'ibanze, 2003 iviramo mu ijonjora rya mbere, 2005 iviramo mu ijonjora ry'ibanze, 2014 iviramo mu ijonjora ry'ibanze, 2018 iviramo mu ijonjora rya mbere, 2020 iviramo mu ijonjora ry'ibanze. Kure yageze mu irushanwa rya CAF Champions League ni muri second round cyangwa se mu ijonjora rya kabiri mu mwaka w'1999. Champions League ntabwo yigeze ihira ikipe ya Murera. Muri CAF Confederation Cup yitabiriyemo inshuro enye. Mu 2006 yaviriyemo mu ijonjora rya mbere, 2008 iviramo mu ijonjora rya mbere, 2017 iviramo mu ijonjora rya kabiri, 2018 isezererwa muri kimwe cya kane cyangwa se quarter final. Icyo gihe nibwo yatozwaga na Robertinho Gonçalves do Carmo. Muri CAF Confederation Cup ntabwo yigeze iviramo mu ijonjora ry'ibanze kuva yatangira gusohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Ayo niyo marushanwa akiriho n'ubu ngubu. Hari andi marushanwa nababwiye yabagaho ariyo CAF Cup ndetse na CAF Cup Winners Cup cyangwa se igikombe cya CAF cy'abatsindiye ibikombe. Muri CAF Cup cyangwa se igikombe cya CAF, Rayon Sport yitabiriyemo inshuro ebyiri. Mu 1993 iviramo mu ijonjora ry'ibanze, 2002 iviramo muri kimwe cya kane, ari nabwo aya marushanwa uko ari abiri yahise akurwaho hagasigara CAF Confederation Cup na CAF Champions League. Mu gikombe cya CAF Cup Winners Cup yitabiriyemo inshuro enye. Mu 1990 yaviriyemo muri round ya mbere, mu 1994 iviramo muri second round, ari naho ngiye kubaha amateka yaho yose. Mu 1996 yaviriyemo mu ijonjora rya mbere, muri 2000 iviramo mu ijonjora rya kabiri. Muri iri rushanwa ntabwo yigeze iviramo mu ijonjora ry'ibanze, ahubwo yaviriyemo mu ijonjora rya mbere. Nyuma y'uko isohotse muri CAF Champions League mu 1982, Ntirenga Umutaru yaraje ikomeza gukina mu gihugu imbere, ariko hashira imyaka myinshi idasohoka kuko hashize imyaka 11 itarongera gusohokera igihugu, kuko yongeye gusohokera igihugu mu mwaka w'1993 igiye muri CAF Cup.
Ikipe ya Rayon Sports yatozwaga n'umutoza witwaga Masekere kugeza mu 1988 aza kwegura muri uwo mwaka. Hanyuma René Karimunda wari umukinnyi wa ikipe ya Rayon Sports yahise aba umutoza, ibi bakunze kwita coach player. Ubwo yabaga ari umukinnyi ari n'umutoza. Bidatinze nibwo Rayon Sports yahise ishaka umutoza maze izana umutoza Raoul Jean Pierre Shungu uzaguma mu mitima y'abareyo bakera bamubonye imitoreze ye, ndetse natwe twamwumvise tujya twumva yari umugabo w'umunyabigwi. Nyuma yo gutwara igikombe cye cya mbere muri Rayon Sports ku itariki 5 z'ukwa karindwi mu 1989 atsinze Espoir FC, Raoul Shungu yatangiye kubaka ikipe y'igihe kirekire kandi imaranye igihe muri 1993. Mu 1993 yahise itwara igikombe cya gatatu cy'igihugu, ari nacyo gikombe cy'amahoro, ari nacyo gikombe cya kabiri cy'umutoza Raoul Shungu yaratwaye mu ikipe ya Rayon Sports. Iyi kipe ya Rayon Sports yari irimo abakinnyi bakomeye cyane kandi bamaranye igihe, aribo twavuga mu izamu habaga harimo Murangwa Eugene, kuri kabiri cyangwa se iburyo habaga hari Hategekimana Dieudonné video bakundaga kwita Ninja, kuri gatatu cyangwa se uruhande rw'ibumoso habaga Kanenda. Uyu ngo niwe bafataga nk'umukinnyi woroshye mu ikipe yabo. Mu mutima wa defense habaga harimo Kalisa Claude ndetse na Aime Dollar. Mu kibuga hagati habaga harimo Buregeya Anastase bakundaga kwita Masaka, harimo Mateso Jean Dodier, harimo na Gasangwa Tigana Celestin. Abataka bari Nazer na Musa Kombiri ndetse na Kayiranga Baptiste. Abo nibo 11 bari bakunze kubanzamo mu ikipe ya Rayon Sports, bakinaga 4-3-3. Gusa hari harimo n'abasimbura bakomeye cyane nka Aloys Puma, Zapimula Ronje ndetse na Kakongwe Pierre. Iyi kipe yari irimo ikintu cy'ubufatanye ndetse no guhuza kuko yari inakomeye cyane. Ni nayo yakuyemo Al Hilal yo muri Sudani mu mwaka wa 1994. Iyi Rayon Sports ya sezo ya 1993 kugera 1994 yari irimo abanyamahanga 5 gusa. Hari harimo uwitwa Aime Dollar w'umudefenseri, Musa Kombiri wa rutahizamu, Kakure Zapimola ndetse na Kakongwe Pierre bakinaga inyuma ya rutahizamu, na Roger waruvuye muri Kongo. Icyo gihe ngo nta mukinnyi uhenze wabagaho kuko na Rayon Sports ntawe yari ifite, bitandukanye n'ubu ngubu umukinnyi ava mu ikipe imwe ajya mu yindi akaka kayabo k'amafaranga ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo nk'inzu, imodoka ndetse n'ibindi. Icyo gihe kubera ibyishimo abakinnyi ba Rayon Sports bahaga abakunzi babo, nibwo nabo bagiye mu nganzo babahimbira indirimbo ibasingiza bayita Mbabarira. Nizera ko abenshi muri mwe murayizi, maze bakajya baririmbamo buri mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports, imikinire ye ndetse n'uburyo abashimisha. Iyi kipe ya Rayon Sports ntabwo yahembwaga kuko ibihembo byabaga ari inyiturano y'ibyishimo bahaye abafana. Ugasanga nk'umukinnyi ahawe 15,000 cyangwa se 20, nabwo abihawe n'abafana bitewe n'uko yanditse izina kandi yabashimishije. Ariko muri bwa bufatanye bwabo no gukorana yarayazanaga yose bakayagabana uko bari bose. Uduhimbazamusyi ntago twabagaho ku mikino yose keretse kuri derby ya Rayon Sports ndetse na Kiyovu. Ubundi iyi niyo derby yahozeho kuva kera, naho iya APR ije vuba. Kuri uwo mukino wa Kiyovu Sports iyo bawutsindaga bahabwaga 5,000 buri mukinnyi, ariko nabwo ntago byabaga ari buri gihe, nta kontra zabagaho ndetse nta na recruitment zabagaho. Ahubwo abakinnyi bakinnye muri iyo myaka iyo barebye ishyaka bagiraga bakaregereranya n'iry'ubu ngubu, basanga bo ishyaka ryabo ryari riri hejuru cyane kandi nta mafaranga bahabwaga kurenza ubu ngubu. Baba bafite amafaranga menshi bahawe na ikipe ariko ntibayikinire uko bikwiye.
Rayon Sport yari yatwaye igikombe mu 1993, niyo yagombaga gusohokera igihugu muri CAF Cup Winners Cup mu 1994. Irenze ijonjora rya mbere yisanze izahura na Al Hilal yo muri Sudani. Urebye neza zari ikipe ebyiri zitandukanye cyane, kuko Al Hilal yari ifite ibikombe 10 bya shampiyona yabo, mu gihe Rayon Sport yari ifite ibikombe 2 gusa. Icyo gihe umukino ubanza wabereye muri Sudani, maze Rayon Sport ihatsindirwa igitego 1-0, yewe na Zapimora wari umukinnyi ukomeye ahabwa ikarita y'umutuku. Bagarutse i Kigali buri wese ari kuvuga umukinnyi wamugoye, ndetse biyemeza yuko bagomba kuyisezerera igihe izaba yaje naha i Nyarugenge. Umunsi warageze tariki 6 z'ukwa gatatu mu 1994 nibwo umukino wabaye. Stade Amahoro yari yuzuye, ibara ari ubururu n'umweru. Mbere yuko abakinnyi basohoka mu rwambariro, igisiga cyinjiye muri Stade Amahoro kiramanuka gifata ubusa mu rubuga rw'amahina rwaho umuzamu wa Rayon Sport Murangwa Eugene yari kubanza mu izamu. Abafana bagikomera amashyi menshi cyane. Mu rwambariro rwa Rayon Sport buri wese yari yicaye hasi ari gutekereza uburyo ari bukine, ndetse n'uburyo ari butange ibyishimo ku bafana ba Rayon Sport, ndetse bamwe banyuzagamo bakareba n'ibiri kubera muri stade. Umutoza Raoul Rushungu we yari ari kubaha amabwiriza ya nyuma, ndetse ababwira yuko bagomba gukuramo Al Hilal. Yamashyi abafana bakomeye igisiga, ndetse nayo bakomeye abakinnyi basohotse mu rwambariro, yakomeje kubatera akanyabugabo ndetse n'ishyaka ryo gukina neza kandi umukino ushimishije, ku buryo ku munota wa 5 gusa igitego cya mbere cya Rayon Sport cyari kimaze kugeramo. Ubwo Aimé Dollar yarenguye umupira wari warenze, maze awunaga mu izamu. Mateso Jean de Dieu wari wambaye nimero 8 awutera n'umutwe, igitego kiba kiranyoye. Bagiye mu gice cya mbere ari igitego 1-1. Ubwo Al Hilal yari ifite itike yayo, kuko yari yarayitsindiye iwabo igitego 1-0. Bageze mu rwambariro, umutoza Raoul Rushungu yababwiye yuko byose bigishoboka, ndetse ko babishatse Al Hilal bayisezerera bakayikuramo. Ati buri wese akina uko abyumva, ariko Al Hilal muyikuremo. Abakinnyi baragiye bakinana umwete ndetse n'ishyaka no gushyira hamwe. Uwo munsi wabaye w'ibyishimo bidasanzwe mu gihugu, kuko umukino warangiye ari ibitego 4-1 bya Rayon Sport, 4 bya Rayon Sport kuri 1 cya Al Hilal. Ubwo ibi bitego 4-2 mu mikino 2, Al Hilal itaha yimeza imoso. Muri icyo gihe mu gihugu ntabwo byari byifashe neza, ntabwo byari byoroshye, kuko haburaga ukwezi kumwe gusa ngo jenoside yakorewe abatutsi itangire, kandi hari haratangiye intambara yo kubohora igihugu. Gusa uwo munsi abanyarwanda ntibazawibagirwa, kuko bongeye kwegerana ari abafana ba Rayon Sport ndetse n'abayandi makipe, birengagiza mudu y'intambara bajyaga bumva. Muri Kigali buri munsi havugaga amagrenade, ariko uwo munsi Rayon Sport itsinda nta grenade n'imwe yumvikanye mu mujyi wa Kigali. Ni umukino kandi w'amateka, kuko wafashije bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport gusimbuka urupfu muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rayon Sport yari imaze gutsinda, yagombaga guhura n'iyo bita Kenya Breweries yo mu ijonjora rya gatatu. Jenoside yahise itangira mu kwezi kumwe gusa, bya byishimo by'abareyo birangirira aho ngaho. Ubwo Kenya Breweries yahise ikomeza idakinnye, yewe yarakomeje iranahanyanyaza, iragenda igera kuri finale, itsindirwaho na Daring Motema Pembe yo muri Congo ibitego 5-2 by'igiteranyo cyangwa se aggregate. Rayon Sport rero kuva yashingwa yatojwe n'abatoza 22, harimo abanyarwanda 6 gusa. Nabo ngiye kuba banyuriramo bose uko bakabaye.
habanje umutoza witwaga Masekere, hakurikiraho umutoza witwa Rudasingwa Ronje w'umunyarwanda, hakurikiraho René Karimunda w'umunyarwanda, haza Raoul Rushungu w'umukongomani, Thierry Hitimana w'umunyarwanda, Baptiste Kayiranga w'umunyarwanda, haza Fatikaramu w'umunyarwanda, haza Kanyankore Gilbert Yaounde w'umunyarwanda, haza Didier Gomez Daroza w'umufaransa, haza Jean-Marie Ntagwabira w'umunyarwanda, haza Rick Mayer w'umubirigi, haza David Donadei w'umufaransa, haza Iva Jackie Minayerte w'umubirigi, haza Masudi Juma Irambona w'umurundi, haza Karekezi Olivier w'umunyarwanda, haza Robertinho Oliveira Gonçalves do Carmo w'umubreziliye, haza Javier Martinez Espinoza w'umunyamegizike, haza Kasambungo Andre w'umunyarwanda, haza Gibu Kasa w'umukongomani, hari Ingingo Francis Christian w'umurundi, Yamin Zerifani, haza na Julien Mete ari nawe uri kuyitoza ubu ngubu akaba ari umugabo w'umufaransa. Ubwo ariko Jackie Minayerte namushyizemo inshuro imwe kuko we yaragiye arongera aragaruka, umushyizemo inshuro ebyiri baba ari abatoza 23 kugeza ubu ngubu. Nayo mateka ya Rayon Sport kuva mu 1968 kugeza ubu ngubu. Ahasigaye mugumane natwe mujye mwumva amakuru agezweho kandi acukumbuye, ndetse n'ibindi byegeranyo n'amateka y'ama ekipe aba ya hano mu Rwanda yaba yo hanze, byose nzajya